Insizwa yaseCawuna eCholotsho uMandla Nkomo uthi eyakhe ikhwasakhwasa ngentsha engakaze ibe khona eZimbabwe. Udlakade lakhe lawuqala leli elithi Chomyami usebenzisana lamantombazana asakhulayo lawo akhombisa isiphiwo esikhulu kwezomgido. Bona-ke abacula kuleli qembu elitsha elabantu abatsha elekwasa-kwasa entsha bacela kakhulu uxhaso. Ikhiphi yaloqala leli becela isaphote kakhulu ngikwazi ukukhulula phambili emculweni sisabonga kakhulu. Bakibatheleli iministangu Celeste Wandu bakuharare nombe wokuthi isaphote i-DVD lethu lokutanga kutra ukuthi amangwana tukwanise ukubukela thinda kumbeni kuthena. Abana ngibabangeki igama lami nginolingwenya ngibuya eKhezu ngidensa kamandla sicela lisaphote emculweni wethu ukuze lathi siye phambili siyalithanda lonke siyabonga. Sanibonani balandeli igama lami ngidensa kamandla sicela lisaphote. Bathi-ke ukudla kwamehlo lendlebe okwethulwa yileli qembu yibufakazi bokuthi ungabaxhasa ngeke uzisole. Bele Studio 7 eJohannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.